Shibanta banum ailat ban yok kamai lai lut ki barjela lani ki non tribal ki ba shong basa Meghalaya berkumju ki bawan belanya kali kamai tourism Shillong Shaguahati ki ba pendan kam neki kali ML menta kasngi haka shitarik urampang naka nyautrap integrated territorial organization haka jinga trelang bat ki bor jangka KHADC rengkat ki police traffic jangka maulai police station ki lapen long daka jing check yaki brieu ki bana barjela yaki kot kisla kum ka trading license bat ka labor license jengki. Habakran syikilat pathai khubor nakaliang presiden jengka Hito City usamla ban pentingan lang CM li ulong ba kajing sedang jengka seng ban cek yaki kot kisla jengki barjela kadai namar babun sien ki breu bana barjela daka basuk kiju kamai hapo kejela kat baki try try muluk pad ki mat jing hakaba kamai kaji namar kisha keni lut hagi barjela bat kajing kamai jengki kawan ra jing mentoy ya kajela. Balikan dan bolu. Kebetulan ini pengen cek ya ke labor license bak trading license kalau ke kawai ke jingkut jing nam pelat jing di ribar jingi kebetulan te halor kita kenong remru ngiyo ya ke jing tem ba pun hi ribar ke basa ni banyak kali amal kimbiang lagi kot islabat shwa ban siam ya ke permit ru kim julet ban pan ya ke NOC na ke HDC jadi halor kita kenong rem ni wan ni ba hin siam khiai ke ni issue Amar kum ka perthai menta ka jenjar ka kam ka jam babon hi khna sama jungi bon hi kimyo kam telara kimyo ska jing bala wa kalong ska jing khanglat nam ta ka jing bala ka jong ki babon hi gri bab sayang sasam te lara ya kani ka kam bala ro la shim no dikinan tribal la panbon no dikinan tribal dikin le ayu kan ki khna kasi jungi kin le ayu kan ki khon sama jungi lingba kani ka nong rem tang namar bomyo e ka kam ka jam kalap sentu depression ka khna ka mental health jong kibre on dala ngop se ke le kala jenjar ya ubreo bo unwan phai biang sakatu ke jinglong berem namar kibon hi kibla don la yang kesam te onda kila don la yang sam kimyo sakakam ke bela ka jongki bikin penyat kuno kan ke yang kesam kamtam usenrang udai ma pa upaya jong ke ye tela embiang la kam ka jam miat impeten lenti kuno kan kon sama kadaya kata kan ngrem bang yang skam bat kani kalong ke jing sang ngin yat bat ngin penyak hiru ba kidai ban penbiang ya ke kau kapsla bat kidai ban siam ya ke NOC na ke HDC bat kumjuk ru kadan ke jingtep ke bangi ngiwa ba ya kan notification ke bala alat na ke HDC ban penpoi sa transport department hendrai habang ya kendu pan jadi transport department iong ba kampoi kata ka notification de ta ka jing terpat smoret ke jongi kalong ba ni terpat ya ke HDC bahkan penpoi ya kata ka notification namar kanlong hi kajing sok samsan jong ka bri nyot trap di borok Kumbakan no kita giba dan bamdan ni kita gili berlesan trading license. Lawan sia tu. The numbers te ngamla banong directly tangba kibon hi. Namar majority hi kat ka bengilap pengicek hi kiri ki bamdan hi. But bon na preng yung kiru ngam tep kim tep sisana kisuong pangam tep ra ndai bon na preng yung kiru kim tep da ka labor license ba trading license kamot yu but kim tep hiru nai bikin apply kibobon kat ka pengilap ya kata ka record pengidan kat ka pengilap kalong kita tengi kerpat ya kiru
ba kin penbiang la kot kesla an kakek CDC ka de bencim khia lor kini kanong mak kembang ong pi kini gede jing serang nginang yai teng wat kini gede kot pengila abu ru nginang yai teng bat nginang yele banwan ra ya ka jing penbiang hi ya ka kot kesla nam itu kinan tribal kiri ban penbiang ya kot kesla kani gede jing serang ngin yai teng bat ngin yai bot dien Habai dai bakane jing kram dasi itu jing trelang dekat bano dan bentang ya jing. trai kabaning kong ya ngi bu sti saka ke CDC dengan ayo approval na CM ke CDC ngala ada puan ngila ada puan ya kenduk ya ESP yang ke CDC tingnya trai lang buat ke CDC rengkat na ke CDC kila ajing tep ya ki traffic branch jong ka mulai PS teh rengkat kata ing ya trai lang Ni bakat tu kan ni teli kali bapia khandra kumshim lakili wat kita ki drilling lesson ki labor lesson kai pat pelong pi ban susyam tagi number keteng try lawan coba tai ke bagi bata bayadai bat kata kalong bangin yok bu ya ka record te kani kadai kajing pensyai ngila pensyai ru ik non tribal tiba nya ka kali ngila pensyai bang ban le no extracting license ba labor license and ngisem ya ka ki number kali ya ki keteng ki kenang bangin bu record kenang next time la kadan ka surprise checking dia ladang ngilap yang begini kiju kimpat le ya ka badan kam te ni na liang kaseng ni hapen syem kya kata bat ni sale ka badan kam